اخبار الانجليش بتاعكوا ايه؟ حلو. حلو جامد. طب هسألك سؤال بالانجليش ترد عليا بالانجليش. تمام. You speak English. What is your favorite food? It's good. Yes. Very good. Very good. يا عيني. ايه تاني؟ يا ابني لا. بيقول لك اسمك ايه؟ اسمك ايه يا ابني؟ رد عليا بالانجليش. بلال. My name is بلال. كله بالاوراق والمستندات. My name is بلال. برافو عليك يا بلال. طب سؤال تاني، شكلك انت اشطر مني. Are you a morning person or a night person? 13. انت متخلف يا ابني. 13. صح، برافو عليك. صح. جاوب صح ولا غلط؟ تقريبا غلط. تقريبا غلط. طب رد انت الصح. قصده ان انت ساكن فين؟ انا كمان اول ما شفتك قلت ما شاء الله. رد بقى بالانجلش يلا. هنا في B2. هنا في B2. Very good and you? Here. What is your dream job? ترد عليها بالانجلش. Sit in my home. Sit in my home. طب هي معنى السؤال انا سألته ايه اصلا بالعربي؟ معنى بتقعد فين؟ بقعد فين؟ برافو عليك. يلا يا جماعه انتوا برضو يا جماعه بعد اذنكم في الكومنتات جاوبوا لي على الاسئله. ليه دايما بنحس ان احنا شفنا الموقف ده قبل كده او مرينا بيه؟ معرفش. علشان ايوه ان يكون مش اول مره يحصل، او كل الناس بيحصل لهم نفس الموقف، فاحنا نحس ان احنا شفناه قبل كده. طلعوا نروح ورجوا كده ونلفوا بالبقره. فين الاجابه؟ صح. شكرا. اتفضلوا بقى روحوا بقى عشان نخلص. شكرا. لايك وشير الفيديو ده يا جماعه بسرعه.